endüstri altında көп балалы анам. Нәбіже мамасының аты Жазира, анауын үлкен ұлы, бұның аты Нұрдәулет. Одан кейінгі қыз, бұның аты Әйгерім. Нұр асыл. Қыздың аты бұл Ақерке. Ұлдың аты ең кішкентайы. Бұның аты Еркебұлан. Ендеше біз сериалымызды бастайық. Так. Тамақ дайын болды. Жегенді. Тук-тук. Анашым келген сияқты. Мама кірнес. Стақанға отыныз. Азу. Кәшшәғия. Так. Отырыңыздар. Жек тамақтан. Тамақтайық. Ням-ням. Ямми. Маша Рейма. Якось. Мында қойсаңыз. Мама шай. Ой. Дұртаған жіне болса. Мында өзі алтысты қызым. Мама. Отырсаңызшы. Отыра бересіз. Ой, әшей. Так. Тестешек. Şu an ne oldu? Pot kettik. Biz bulduk. Так, болды, мен де кеттім.
Evet, sen de kaptım ama aşağı. Uçurum. Şunu başka muhtemelen. Şunu çıkarırız. Çok. No. Pirimit tamam. Tamam. Tabii tamam. Uyanız. Tamam, ilk adamdan cimuz. Top bien. Wow. Tamam. Şirin. İyi. Tatlı yapılardı. Bu tamaklarındayım. Mama şehrin. Mama tamak şia. Neyse. Gittik. Yanımda otur. Yanımda otur. Hamidor Tura gider. Şirin adam. Tak. Üzmüşüm. Mama bara verin senin atsa juga wis marang gua. Bari waktu itu mas. Ya kita kecundar. Kamu terus selain. Bolcuk da ya. Yang pelancat kızıyor da. Anak kızıyor nasıl kızıyor. Steek. Bir kızıyor da bir. Ой. Держись это снова. Планка снижает. Ой.
Kayaknya polling var şuradayım. Ой, şimdi sen polling. Dostlar, içeri aldığınızda like basıp gittiniz diye. Yakın sizlere ya. Yakında шығады.